timu y'umupira gw'ebigere abw'amakanisa gakorwa mu district ya Isingiro gasingira hamwe garuka n'umutindo murungi barukusinga timu ya Kashari ahagoro mu kagari 5 muzakamariza bozo mu mpaka za Bishop's Cup ezitebekanisibwe obureberezi bwa Ankore. Kashari niyo bandize kuteba umucoka cyo kubanza kandi Isingiro yateye mu cyoka cya kabiri nuko kuzomukusumura za penalty. Ombischi omukubaka Rwampara niyo etwire ekikopo bwanyuma kugutura Isingiro ahagori 14 arina. Bishop w'oburebezi bwa Ankore nuwabira ari umugenyi mukuru kandi ahigire minyeto ukwezi umurombi yemizano kubahwera kumamagara gabo. Omukore baba mwe tugizere micisha yo kushyira emyaka egi tukakura tukore mizano kandi ntujunwa twerinda ebikusinza ebikurabanisamo hati echo nicho kitubasise hati nyene myaka nkaga na gumwe konkana nyene mbasa kuzo omucisha hari yanizana ndi nyena ngu twebaze youth coordinator witu kana ba coordinators mwena boko masaba deacon if it weren't you this wouldn't be going on now mbantere mu ngara abantu abo Bako mwaka mfisha kutandika kare. Empira yitu kisando marisa. Tusaba deacon tukuzane. Rero kuturijaha. Tujo mukingo kine vibe erukusingamana. Nabwanyuma abasinguzi bakwasibwe biconco. Omakura gandi emizano y'empaka ya Ligi ya Burengero izobezanura weekend kandi timu ya Bunyaruguru United ku rugo mu district ya Rubirizi egure kikaza na timu ya Bushenyi Veterans agore mwariye mu muzano guzanira hacishaye Rubirizi. Tutamude ngajwa kubaze tatusubira kwangu eka tondatusoseza funa bali inshallah tuli basanjufu webale kukuma abantu basambi bano webale kutukumanga fa basambi management yone baddewo manager Chris nawe tukwebaza Bunyaruguru yekulembedde fetuli muchoko bili so tusenga twagala kujikuba tugwe muchokusooka ate naye ngeyagala tukube sigale muchokumeka so opira kubadde mulungi era situja gamba nti chichi eliza singabe zize twakiriziganya nazo pira genzo 1-1 katwetegekere nafu tubalinze wafu twakwatansa twena hamwe entunguka neiza chonka mwagiteka David Weka takubasa